Kajing kena letu jong manager coach ke Egypt ya referee ha kajing lekai ke Egypt persak Argentina ha karau 16 ha ke World Cup. Kamkut tang Hamadan, kamkut tang ha kajing lekai Henry Kladeiru Syabar na madan ye lekai. Kumta imat kene kajing sengau bitar sengosat jong manager ke Egypt persak referee kamdei tang Hamadan Henry menta Kladeiru Syabar na madan. Hakaba mentau la perengam sendon hapo Instagram jong ne referee. Hakaba manager jong ke Egypt ketau Hossam Hassan la perengam ru daga ong hapo Instagram akau jong ne referee ketau Francos daga ong. Baka pertai barok kawai kadang apej apsaki ya ke kebau lale Hamadan haka jilekai ke Egypt persya ya ke Argentina. Kaba mut ba ne referee ule Shiliang usya Shiliang uyasya ke Argentina. Hak ba Hossam Hassan ula ujoru persya ke FIFA ban weng no mador ya ne referee ba yo mi madan su hak jina kai kibandangwan hak ne ke World Cup. Bat Hossam Hassan ula ujoru ke FIFA bakin pej bni biang ya ki kato kan teligi benta hak ne ke jile kai. Ke Egypt persya ke Argentina kamta me kejing bom ken ya ka kol haka menit kebasan po kendai. Nang tau Hossam Hassan la kena ru pungpang ya ka FIFA da ka baong bakla bamsa bampisa ban syaliang ya ka Argentina. Hato kene kejing kena jong Hossam Hassan kelong ke basisya. Hato kejing le jong ka FIFA kelong ke basisya bakla bampisa bam klub. Kane kala pelong penban ne ka FIFA mentah bahkan sim dak action persya yau ne manager ukuj jok ke Egypt. Lada bakla ula ban sya suspend penban. Ula ban sya khang penban ban long ukuj jong ka no kari nak benta ka World Cup. Ha ka bau Hossam Hassan la kena bai direct baka FIFA ka kwa bau Messi un job biang ka World Cup ban kwa ban rem no kloi ha ka ne ka World Cup. Bat lada kalong sya ka bakumta baka kwa ban job yo Messi balai bat ka FIFA ka kot ka were ki wepat kiri ban yakun ha ka ne ka competition jong ka World Cup. Kumta penpau ka jing sngo bitar lep jo coach jong ka Egypt katau Hossam Hassan persya ya referee ha ka ne ka jing lekai persya ka Argentina. Kumta ka ne ka jing berngam ka jing keren jong manager jong ke Egypt persya yau de referee hapo Instagram akau. Yo lese baka FIFA menta kan sim action penban persya yau ne coach jong ke Egypt. Kajing sngauream jong ke Egypt kadai namar bahadu ka menit bah nyipopra ke Egypt klatam hadu arkol ya ke Argentina. Henry tang hapo ka khat ar minit ke Argentina klapen pai kelaya ke laikol kabalah penjem knap wap luap ya ke Egypt ban rem sendon ban kut sendon ke lintiat hakan ke World Cup. Dealing ba ke jingla jong Messi haka menit ke bah nyipo kendai ban crit chance ban assist Xiao Christian Romero ban yo tap ke gol ke ban ningkong. Bat Messi dala depat ulah tap gol haka menit ke bah prapulai. Bat shua ban kut no artat ke jinlekai haka menit ke bah kendai po plus R. Enzo Fernandez la tap sendon ya ka kol penjob ndagam ta ke Argentina. Kane kade kepala penlong sisai ke Egypt bakat sengobitar sengokluitar. Namar ka jem knap no wap luap habakut ke jinglekai. Wat la kla kermen haduka menit pa nyipufra ban job suk ya ke Argentina. Ban tau history sendon baklala ban penlim ya ke world champion Henry Pause kata ke jing angnut jong ke Egypt kalong da kongpong. Hakabah kamla da lelepat ban penlim ya ke Argentina. Namar habapej haduk ka menit kebah nyipupra hakabah ke Egypt kelatam arkol. Om don jengkermen su bak Argentina kadang lak pen pai kelai kini ki arkol tang ban pen yakat. Henry kebor jong Messi kelak penban ban penjob ya ke Argentina persya ya ke Egypt. Hababun kibal lengoh bat kendit ya kini kebor kebak Argentina kelek ne kamit persya ya ke Egypt. Badai hangne bagi seong wat kemen toho wat kemen lupa kadba ke jinglekai kam padep. Kumta hadu bakut ke jinglekai pen pai kelak Argentina ya ke Egypt dalai la arkol kublai sibun.